nga mwidye kusanukira Maama Kadaga. Abantu abatasobola kutuuka Idinda mbasaba mube ku nguudo mulinde maama ng'abita ng'ajeeka muli. Enteekateeka Dwaire edda okwaniriza eyali Speaker wa Parliament era nga nombako omukyala wa disitulikiti Kamuli Right Honourable Alitwala Rebecca Kadaga era nga obusoga olunaku olwokutaano bali kujja kumwaniriza nga bali mulaga omukwano nga kwotalina okumusima olw'ebirungi byakoze. Bali kulira entegeka eno batukobeire nti obagagwa obagatoona olunaku olwokutaano Iddo Kuncho linajja okuwera essaawa 3 nga bali wale ku Nairobi Bridge wale Idinda mwidde obulungi kwamba koti nga balindirira Right Honourable Alitwala Rebecca Kadaga era nga oluvannyuma bali kujja kumuwerekerako ngeno akubiraku abantu ab'Idinda jambo nga kwotere n'abantu ab'Ebusoga babona okujja gale ku showground Idinda wali kujja okwogeraku n'abantu ab'Ebusoga era nga oluvannyuma ali kujja kuva ku showground ageme Buwenge Kamuli Road aje paka municipality eye Kamuli yali kujja okuba n'olukiiko olusembayo. Dwaire okwaniriza maama ife Alitwala Kadaga Iddo nga 19 tuida kubanga tumwaniriza wano mu Busoga. Nenda okoola banange bonabona aba security nti banange mukuume abantu baife bonabona mu Busoga abanaba nga baidde okusagamba ni maama mbakume bulungi kubanga guno omukolo gwa isanu gwa kusanuka gwa kwaniriza mukaire waife. Kale mbakubiriza mwena aba security buli ekigemaku making sure abantu baife bakumibwa bulungi tubafuna buzibu bwona. Banange nendo bakakasa abasoga abali eyo nti President Museveni yasiimye yaikiriza omukolo guno gubeewo era ebbaluwa ekakasa nti omukulu w'eggwanga yasiimye omukolo guno gubeewo. Ebbaluwa eno tugifunye mwena ndi bakubiriza mutasuwa kubaayo ku mukolo guno. Twese ba MPs bonabona mu Busoga ne ba MPs bonabona abawulira emirembe Maama Kadaga nti tubaniriza ku mukolo guno ogwidde okubaawo Iddo. Nendo koba nti abakulembeza ab'ennono mu Busoga wano bonabona tubaniriza ku mukolo guno era bategekeire okubaayo tuida kwesiima nga mwena mubaire ni maama waife okumusanukirako. Banange nendo okubiriza abataka bonabona abali mu Busoga nti tutegeike engeri y'entambula enaabatuusa Idinda wano mu showground. Nanga Kisa Stephen Bakubalwayo omubaka wa Parliament yo waluuka ate era ssentebe w'ekibiina ky'NRM ndidye okwegaita ku Busoga n'okwegaita ku komiti eno okwaniriza Maama Dr. Right Honourable Rebecca Alitwala Kadaga okuyida okulamusa ku bantu be n'okumwesuusa ebizibu byabiseemu. Nenda kutwala omukisa guno zeeno okwongera okweta Busoga yona oli Musoga kenekene oli Musoga ndiko oli Musoga kuba okoleramu twantuna twenda okusaba mweyuwe mu kibuga eky'Idinda twanirize Maama Rebecca Alitwala Kadaga. Bw'obanga olina omwana ng'oyenda asome bulungi tulage obwenzibwo ng'oyaniriza Maama Rebecca Alitwala Kadaga. Bw'obanga olina ebintu byo mu Busoga nga byetaga kukuumibwa guno n'omukisa gwonka gw'olinagwo ogw'okulaga isanu
eri Saabalwani wa Busoga alwanirira Obusoga Rebecca Etwala Kadaga okuva eruuka munine buli motoka Iganga Mayuge Bugiri Namutumba Namayingo Kaliro imwe abeidinda ekintu kitemwendezanga empasa kibagamaze okola ki okisuula mwangu embiro nimwe nga abantu baidinda bebawa city atenga ni regional city etabayo kukola na mulimo gona mwide ngato na betuvireyo okwaniriza mama mwide twanirize mama kusawa isatudene edokuncho ekibuga kya idinda kibenga kigemye abatugemye ku mikono bonabona olwo mulimo gwa mama mwebale ino mwebalira irala mama ife tuli kukubira mizira ni wozira tuli kusangala tuli kukoba nti oba obwire bunakyali oba bunaba butya ye bwona atuuka mu idinda tujja kwaniriza tutya ye tujja kuba tutya bananga abasoga mwena basoga banange ndibasaba nti tukere bukere ku showground n'ebindi bwe binatambula tuzira kye tujja akola okutoolako okubasabira omukisa buli ali kwida.